Ovo su tri osnovne stvari. Ajde, pokaži. Putovnica, Fan ID i putno osiguranje. Ću da Imaš kakvu računika. Nemoj, čuj, ti svako malo prosne. I to možeš imati u kombiju i kad ti zatreba imaš. Ajde, može. Sve ću uzeti. Ovdje ima odojka finoga, bez kosti, sve sidno narezano, kruha, krastavaca, evo ima malo majoneze, malo keksića, čipsa, evo, sve što dobro doći. Pa sine moj, nećete moja mala. Lijepo moje dijete, ajde. Ajde, mama. Budi pametan. Hoću. Jako pametan. Gdje si ti do sad? A evo jebi ga, dok sam sebe spremio, klica spremio. Očekujem dobar provod prije svega, vidjeti razne znamenitosti, knjižnice recimo i tako. Pa, čitat ću poeziju. Vozit ćemo se u ovom kombiju, tu će nas biti 6, pet ako se ne varam, i onom malo ljepšem, većem, tamo će nas biti 6. Dobriša Cesarić, možda nešto malo od Augusta Šeno, ali isključivo samo poeziju. U ovom busu će ljudi mirno i spokojno spavati po putu, da će doći odmorni na odredište u Kaliningrad. Odmorni? Dug je put, kombi su lijepi, udobni, šoferi pribrani, spremni na ovakvu vožnju, puni iskustva, tako da mislim da problema ne bi smjelo biti. Usta! You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Zora je svanula, valjda doručkovac. Zora je... Nosimo doručak. Let the day begin. I ono prije svega, ono za frekancije. Everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Gdje smo mi točno? Najlakše je kad pitaju me koliko i kako ja nju volim, jako samo jedna reč mi bila to neopisivo. Možda od pobjedi. Pazi, u ovoj karti je nacrtano da je fan zona je... Nije fan zona, jebova fan zona. Fan zona je ogroman dio gdje se gleda utakmice, to nema veze s tim. A, djeci! Thank you. Kao što vidimo, sjajna atmosfera danas u Kaliningradu. Iako nismo prvih nekoliko trenutaka naišli na nijednog Hrvata, našli smo njihovu bazu ovdje. I sad vidimo da je zaista atmosfera spremna za sutrašnju utakmicu protiv Nigerije. Na ovo prvenstvo očekujemo naravno šta? Na prvo mjesto da idemo! Jel nešto za kameru, idemo svi zajedno! Zovi! Samo zovi! Svi će sokolovi! Zatežimo na ti! Zovi! Samo zovi! Svi će sokolovi! Zatežimo na ti!
Pa evo, vi ste bili dovoljno ludi da Patrolu do gola prikazujete na vašoj televiziji. Zašto? Ne znam ni ja sad više, nisam siguran je li to pametan potez ili je lud potez, ali šta su luđi navijači, luđa i Patrola i onda će biti zadovoljniji i oni koji to rade i oni koji to gledaju.